icyo gihe M23 nimubona M23 yanze kumva ibyo Amerika isaba ikavansa bikayigwa neza, muzizere ko ari isezerano ifitanye na Amerika. Ibyo tubwirwa n'ibiri inyuma, muzamenye ngo ibyo tubwirwa n'ibyo twerekwa bitandukanye n'ibihari. Icyo tubona kiguruka nk'inuma burya ni agaca. ushobora kujya muri uwo murongo bakaba barabonye ko aribo bantu bakorana nabo mu buryo bwo kwizera kuruta Kinshasa iriho ubu ngubu, akaba ariho bahera batanga iryo sezerano. Uwo bazakorana nawe wese u Rwanda rubifitemo inyungu. na Tshisekedi na Tshisekedi u Rwanda narwo rubifitemo inyungu. Yego, Tshisekedi ariko simubona bakorana by'igihe kirekire nyuma yo gusinya amasezerano. Tshisekedi mubona nk'umuntu nyuma yo gusinya amasezerano ushobora kuzahirikwa ku butegetsi. Museveni ajya ku butegetsi muri Uganda ntabwo yumvaga uburyo perezida ayobora igihugu imyaka 10, nyuma y'iyo myaka 10 akavuga ati ariko nkeneye no kuyobora indi myaka. Nyuma arangije ejo umwaka utaha 2026 Museveni azaba yujuje imyaka 40 ku butegetsi. Ni yubile agiye kugeraho ababwira ati ubundi ngiye mushaka mve ku butegetsi, ni iki kindi mwumva nabasha koko? Let's be honest, mwumva nabasha iki? Kuba perezida ari byo bintu byonyine nzi, nakora iki? Iyo formule Bugande yakunda ako niba hari ahantu igoye muri Kongo iragoye. Mutari kwamaze igihe niwe mpamvu ya mbere itumye formule igoye. Ni Mobutu niwe mpamvu ya mbere itumye formule igoye. Ndakubwiza kuri ko Kongo ntabwo Tshisekedi azahindura itegeko nshinga ngo abishobore. Ibyo yakora byose biba mu bwenge buke, mbivuge mu buzima busanzwe. Kuba uri umukire ukubaka etaje, umuturanyi wawe avirwa, ukarangiza n'amazi ukajya amena hejuru y'igisenge cy'inzu ye yari isanzwe ivu. Hari igihe ahindukira ibirahuri bya etaje yawe akabiteramo amabuye. Ariko iyo wubatse etaje yawe, umuturanyi wavirwaga ukamuha isakaro, ugakora umuyoboro mwiza ejo amazi yawe atamusenyera, hari igihe ibisambo bigutera akaba ari ugutabara kavuza induru. Yego, amahoro y'Imana bari nango bakunzi ba One Nation Radio, radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuyemurugendo, umusesenguzi tubana cyane hano kuri One Nation Radio. Yves, nizere ko rirwanya Imana uyu munsi. Nirwanya Imana nayo yanyirirwanya, tubanye neza nge nayo. Wa ntako bisa kuba umuntu abanye neza n'Imana. Yego, ni byinshi byo kuganira nawe Yves. Hari amadevelopment ku byo twaganiriye, ndetse hari n'ibindi bishyashya twakavuze. Ariko muri iyi minsi turi gukurikirana iyi kese, turi kugendana nono hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta. Nabyo byiza abantu badukurikira bajye badukurikira bihoraho, tuganira ibintu mu buryo buri complementary. Yego, bwuzuzanya. Iyo uhombye kimwe rero ubutaha ushobora kubona hari ibyo tuvuze ntubyumve mu buryo bworoshye. Ukaza nk'uje kureba filime ya seri ugahera kuri episode ya 10. Yego, kandi warebye iya mbere, warebye iya kabiri, okay, hari aho dushobora kugira utuntu tugarura bisa nka recap. Yego, ariko ntabwo recap tuyikora mu buryo waryoherwamo nk'uko wadukurikira. Ko hari ibiba none tukakubwira habaye ibi, tukakubwira n'icyo bisobanuye. Ejo tukaza cya kindi koko cyabaye no tukwereka ngo haraza gukurikira hibi. Niba hari n'ibitahuye, hari impinduka twabashije kubona, tukazibona izo mpinduka koko n'icyo zisobanuye. Yego, byaba ari byiza wo dukurikiye udakitswe ibiganiro bya One Nation cyane. Uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, no munsi hari gutangirweho imbanziriza mushinga y'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Urabona ko nk'uko nawe tubwiye ku munsi w'ejo nuko
ari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo buri muntu turebe uruhande ahagazeho y'imbanzirizamushinga yaba ku ruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraza gutanga uyu munsi n'icyo twakitega kuri iyo mbanzirizamushinga tugendeye kuri reaction ziri ku mpande zombi. Urebye u Rwanda uko rubivuga, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu mvugo ze ari optimiste. Urebye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo turi kumva Patrick Muyaya cyane mu itangazamakuru nka mbere. Urabona ko nka hostility mu busesenguzi bwanjye ku mpande zombi ku nzego zitandukanye hostility yaragabanyutse, bisa nkaho yagabanutse. impande zombi bagabanyije imvugo ziremereye cyangwa se izo nakita ziri harsh. Even attacking dogs ku mpande zombi, they are no longer backing. Ntabwo nyine ari ibintu bavuga ngo buri ruhande hari bya bitero bihari mu itangazamakuru ko intambara igira icyo twakita 3 M's: money, military and media. Iya Kongo rero hagati n'u Rwanda yarwanwaga muri iyo ya money and media. Mu buryo bwa military ntabwo ihari mu buryo bugaragara. Wenda hari abatari nge cyangwa se abasa nkanjye bashobora kubonamo proxy war hagati y'ibihugu byombi. Eba inahari yabiri kurwanirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, not ubw'u Rwanda. Nta gushidikanya ko byaba biterwa n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zikomeye. Muri iyo yaemo rero twageze mu isi irimo na social media, nayo ni media nyine. Abantu baba buri bihugu biba bifite abantu babikocoranira barwana iyo ntambara yo ku mbuga nkoranyambaga, nayo it was so hot kandi yari bangamiye ibiganiro ndetse yabisubizaga inyuma. Nujya kureba urasanga bibe mu bwumvikane bwa M23 na Kinshasa, bibe mu bwumvikane bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo zo ni ingingo bitayeho cyane. Byaragabanyutse kubera ko uretse ku ruhande rwa Kongo niho ejo ndi nabonye Patrick Muyaya aganira na TV5 Monde ari gusobanura ibyuko Tshisekedi yisubiyeho n'iki, akavuga atari ko yisubiyeho kuko intambara yarahindukaga umunsi ku munsi, ati kandi uko guhinduka kw'intambara na Tshisekedi kwinangira byatumye M23 n'u Rwanda bakora ibyo bakoze, noneho u Rwanda rufatirwa ibihano n'ibindi. Ariko ahandi Tshisekedi who used to call perezida w'u Rwanda amazina arimo n'ibitutsi harayo ntatinyuka gusubiramo. Ejo bundi ari kumwe na perezida Umaro Sisoko wa Guinea Bissau, wabonye ko yavuganye discipline rwose, anavuga neza perezida w'u Rwanda kandi ko intambara igiye kurangira nta kibazo. Nureba ku ruhande rw'u Rwanda, n'undi perezida w'u Rwanda ntabwo avuga kenshi cyane kuri ibi bibazo, ariko no muri no minsi nyuma yuko bavuye idoha muri Qatar si kenshi yagaragaye abivugaho, no mu bindi bihe yabivugagaho byabanje wabonaga ko hari moto ku mpande zombi. Rero umwoto w'u Rwanda twakundaga kubona mu bavugizi b'u Rwanda, Madame Yolande Makoro, umuvugizi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nawe nge mufata nk'umuvugizi wa guverinoma mu bundi buryo, kongeraho nyakwigendera Imana imwakire, yari umugabo w'imfura cyane, ari mukuru imfura cyane, nawe yagaragaraga muri iyo dueli y'intambara irimo diplomasi irimo na media. Izo mvugo zaragabanyutse. Kugabanyuka nabwo biranajyana buriya no kugabanyuka kw'ibitendo mu buryo bw'igisirikare. Ibyo byo rwose biragaragara ko byagabanutse cyane. Muri Kivu ntabwo bimeze neza, hari ahantu bari kugongana umunsi ku munsi. Ntabwo buriya intambara ubona gukara kwayo buriya nk'intambara ya Kongo ntabwo yigeze ihagarara kuva muri 2021, ariko wigeze ubona isakuza nk'igihe hari hafashwe Rubaya? Wabonye isakuza nk'igihe hari habaye bwa bwicanyi bwa Kishishe? Wabonye nyine hari events ziba ari nini, habaye ubwicanyi Kishishe, bafashe Rubaya, harashwe Goma bya bisasu bya mbere, sibyo? Hapfuye Castro, hafashwe Goma, hafashwe Bukavu, habanje Bunagana, Rucuru, Uvira baharwaniye bikazi n'iki. Urebye izi hari uyu munsi no dutambara n'utuntu duto, bari raporo ya za mega events zagiye ziba zigashepinga ibiza gukurikira. So ukugabanyuka rero kw'ibyo bitero bibe iby'amasasu
bibe n'ibitero bya media birorohereza kwa kuganira no kuza gusinya. Icyo wambwiraga cyo kwitega rero niki, nditega kutumvikana muri imbanziriza mushinga. Yego, kutumvikana kubiyigize. Kandi ibyo ngiye ntabwo ari ukuvuga ngo mbaye inzobere cyane ndebye kuri oya, na Amerika ubwayo iri kubahuza yarabibonye ko batazumvikana, yabibonye anavanze, irababwira iti come on, ntabwo muzumvikana, turabibona ko kumvikana bizagorana. Yego sawa, ubwo kumvikana bizagorana rero tubigenze dute? Mwebwe mutahe mwige ku mushinga. Ubwo ibyo bibabwiraga ku itariki 25 ku cyumweru cyabanje, ku itariki mu minsi 7 yabanje kugeza none, mugende muganire, tubahaye icyumweru. Icyo cyumweru nigishira muzatuzanira ibyo mufite ku mpande zombi, ariko kuko duteganye ko mutazumvikana, twe nka Amerika tuzicara ibyumweru 2 tubyigaho. Ubwo ikigaragara muri ibyo byumweru 2 Amerika izagira n'uburyo basubiza igisa nka draft, mwongere mu bitekerezeho. None ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ubwo ndavuga Therese Kayikwamba Wagner na Olivier Nduhungirehe, bazurira indege. Niba urira indege batumbagire bogoga igicu Washington bongere bahure na Marco Rubio ndetse na Masad Boulos n'abandi banoze projet. Niba mara kunoza projet basimbuke indege imwe Kinshasa i Kigali, bahure n'abakuru b'ibihugu bababwira bati ngiyo projet. Abakuru b'ibihugu nabo bafate ibyumweru 2 byo ku digesting. Muri uko digesting no kuyemera no kugira ibindi bakonsilita bahuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibamba, mu kwezi kwa gatandatu burira indege jugu Washington basinye, dufata amafoto. Ntabwo nge nzaba ndi ariko disimbabwire amafoto ntabwo nzaba ndi, ni bafata amafoto batange n'ibiganiro n'abanyamakuru, ariko ubwazaho no gusinyana za gahunda z'amabuye y'agaciro n'ubutunzi hagati y'u Rwanda na Amerika, hagati ya Amerika na Kongo. Burya nyemita nyita hagati y'u Rwanda na Amerika na Kongo. Kubera iki? Ntabwo mviyo triangle se ntabwo inyabutatu ishoboka, ari ibintu kugira bishoboke amashyiga 3 habagomba kuba hari havuyemo rimwe ntibikunda. Amerika ni naho yamenyeye ubwenge kw'include u Rwanda muri deal ya Kongo. Rero kubera iyo hostility hari hagati y'u Rwanda na Kongo, karengeho kugira ngo tukumve neza kuko urumva no muri iyi ngingo harimo nk'ibintu nka 3. Kimwe n'icyo wavuze kuri amasezerano y'ibanze, ikindi cya kabiri ni ibiri muri aya masezerano birimo n'ubwo bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ikindi niyo sinya karundura itegerejwe mu kwezi kwa 6 abakuru b'ibihugu byombi bari Washington. Kubera iki u Rwanda rutari muri iyi deal itamera neza kandi amabuye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Amerika nayo ishoboye kwitunganyiriza? U Rwanda kuba muri iyi deal y'amabuye Amerika ishaka, twemereye ko n'u Rwanda ruyafite. Amerika irashaka amabuye, Kongo ifite amabuye akubye y'u Rwanda inshuro ibihumbi n'ibihumbagize, ko n'u Rwanda rurayafite. Hari ukuntu umuntu aba anywera inzoga muri hoteli akajya akanywa n'agacupa ko kuri butike, sibyo? Ibyo byose Amerika irabikeneye. Icyo ni kimwe, ariko cyo kiri toto. Amerika ntabwo izikorera ibitaka byunguka n'ibitunguka ngo ijyane muri Amerika, sibyo? Amerika igomba gutunganyiriza amabuye mu Rwanda, icyo mukitege rwose. Avuye muri Kongo none n'ay'u Rwanda, kuko u Rwanda rusanzwe rufite ahantu hatunganyirizwa amabuye y'u Rwanda avuye mu bihugu bya Afurika n'iby'ahandi. Twashoye muri refineries, rufite refineries 3 buriya tuzigasaba Gold Refinery, ariko ntabwo ari yo yonyine. U Rwanda rutunganya amabuye atari zahabu gusa mu magambo make. Ibyo Amerika aho kujya gutangira bundi bushya ijya gushora ibintu byinshi ahantu, ishobora kubishora hano aho bisanzwe, banafite iyo experience, sibyo? Icyaga kane, ubwo simaze kukubwira 3 bizagabanya u Rwanda kuba rwagira akayihayeho ko kujya muri Kongo narwo kureba ngo bari gukora iki, guhengereza. Twebwe se buriya ntitwakozamo ikiganza. Hanyuma se amabuye ya Amerika nazaza mu Rwanda zaje dukozamo ikiganza rute? Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, mon ami. Ukeka ko Amerika izaza gutunganyiriza amabuye mu Rwanda, u Rwanda rukaburaho rero?
bakabaha ikiguzi cya serivisi cyo gutunganya mama ye ubu se umuntu nimba yemeye kugutunganyiriza ikiguzi cya serivisi nakubwira ati se no mu gucukura tuganire uzabyanga tujye muri pourcentage uhuye mpamo ibiraka hari abanyarwanda bazakora muri mining companies za Amerika hariya hari abazakora muri transport rwose ibyo byo by'amabuye ntubitindeho u Rwanda ruzaba rubirimo kandi cyane ibyo nabyo abakuru b'ibihugu bazabisinyira hariya abakuru b'ibihugu nibamara kubisinyira hariya twamaze kubibona neza mu buryo bworoshye hari ibintu tubwira abantu bajye iyo twamaze kubivuga iyo tukibivuga hari igihe abantu bamwe badukubita imijugujugu ariko abantu nibabibona bibaye bajye babyibuka wibuka ikintu naganiriye hanayo nkubwira ngo tayari Ubufaransa burinjiye mu buhuza kandi nkabivuga haje Togo tukanavuga duti iyi Union Africaine na EAC nta buhuza buhari deja none biri official EAC uvanze na SADC byabaye amateka basezerewe mu buhuza badahujije harimo nk'abantu uzasanga yiswe umuhuza muri iki kibazo ariko yaratirana akora n'urugendo na rumwe rufitanye isano n'iki kibazo sobanuye iki ntabwo ubuhuza bw'abanyafrika bwashobokaga muri iki kibazo muri izi nama ejo twabonye inama y'intumwa z'u Rwanda iza Kongo Togo Ubufaransa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari baridoha iyo nama y'ibihugu bitandatu u Rwanda Kongo Qatar France Amerika ubwo birarangiye na Togo niyo igomba gusoza ibi bintu byose bakabyigaho neza challenge yindi yava ku Barusiya n'Abashinwa maginga yubona ko batari guhabwa ijambo muri ibi bintu ariko uburyo bari kubyihutisha yazaba nyuma yabyo ibintu biri kwihuta cyane ko nk'ubabonye Amerika iri gutangaza ngo n'amezi 2 ariko ikikwereka ko amezi 2 ntayo n'ukwezi kwa 4 bakubaza Masad Boulos ufatwa nkaho ari utanze formule ya nyuma yuko ibintu bigenda yari muri aka karere hagati tariki ebyiri ntabwo mu mezi abiri bari kuvuga ntabwo ari ayimbere bwo asigaye kumwe kuko barahura mu kwezi kwa 6 kubera nabibonye ko bari kubara n'ukwezi kwa 4 ko Masad Boulos yajemo Amerika yari yamaze kuba involved mu kibazo ubundi neza Amerika ngiye kibazo mbara ko yakijemo mbere ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 nahise nkomfirima kwinjira kwa Amerika nkibonamo Qatar biriya biganiro so muri uko kuganira bakajya hariya bagasinya bakifotoza izo deals n'ibindi hazakurikiraho process rero none yo gusoza intambara Rwanda ufite ingabo muri Kongo cyangwa ntazo ufite ndazifite nk'urugero niba u Rwanda rufite ingabo ruzatangira kuzicyura Rwanda nta ngabo ufite muri Kongo ntazo mfite none Kongo kwirira ibangamiwe n'ibiki byawe none twabaye ufite tuganire dore nibi ngaho habi Kongo u Rwanda ko rubangamiwe na FDLR irahari tuyisenye gute kongere turebe ya plan harmonisé yo muri Angola nimba bazaba barekipinze mu masezerano turebe ya CONOPS concept des opérations niba riza gukurikizwa sawiveho none M23 wakusigaye urifata amapfubyi biragenda bite ni ikibazo gikomeye kuko M23 ishobora kwisanga iri mu gihirahiro ibibazo by'Ibiganiro biyireba bikemutse n'ibya Kongo bigakemuka hari ibiganiro biyireba M23 irasigara hehe n'abaturage hari ibiganiro biyireba mu bizakemura ikibazo cy'u Rwanda na Kongo harimo bimwe mu byatumye M23 y'u Rwanda nemera ko mu mitwe 200 n'ingahe iri muri Kongo umutwe wa mbere ubangamiye M23 cyangwa se ibisa nayo byabanje ni FDLR indi mitwe nishamikiye ku gisirikare cya Kongo maginga ya bishoboka ko igisirikare cya Kongo cyayihagarikira impamvu zikaba zigabanyitse ariko nta nuwamenye bashobora gusoza avuze tariki M23 ubu butaka uriho wigaruriye bugenzure ahubwo twe tuzakugenzura muri ubu buryo nta uramenya ibizaba gusa ibihari as of now birasaba M23 gusubira inyuma batangiye no kubaka imihanda yego ariko ibihari birayisaba gusubira inyuma wirinda cyangwa barashweho gake basi birayisaba twabibonye muri abantu bari kumwe ushobora gutekereza ngo ntabwo ari Loni igiye guhuza yego ariko Amerika iraza isubiramo ibyo Loni yemeje UN Security Council
mu kwezi kwa kabiri tariki 21 niba ntibeshye, bavuga bati muri resolution ya 27/73 bakavuga bati M23 igomba gusubira inyuma mu masezerano cyangwa se mu mbanziriza mushinga hagati ya Amerika n'u Rwanda na Congo. Ingingo ya 5 igaruramo ya resolution ya Loni. Muri make ibyo byakaba ari cyo bisobanura. M23 gusubira inyuma, gusenya FDLR n'ibindi byose biri muri iyo resolution. So icyo gihe none haza basigaye kuvuga ngo M23 irabyemera, nitabyemera irabihatirwa cyangwa irahinduka game changer mu buryo bwayo. Gishobora guhindura game ku munota wa nyuma. Gute? Nk'ubu M23 ibyutse igahirika Tshisekedi, uko Corneille Nangaa aherutse kubwira The Telegraph ko bazarwana mpaka we yeguye cyangwa bakamuhirika ku butegetsi. Tukabyuka tugasanga Tshisekedi yahirimye ku butegetsi. Umuntu wo muri M23 ni uri kuvuga ati ngewe membre wa M23, je déclare la fin de régime ya Tshisekedi, bakamushinja terroriste, dictateur, bya bindi bavuga iyo baguhiritse. Uriyo baguhiritse niyo buri marayika bakuvuga nka shitani, ariko iyo mumeranye neza niyo waba uri shitani uburi marayika. Nuko politiki nuko yabaye. So uwabitangaza kimara gutangaza iyo kudeta azi byakurikira, none bikaba Tshisekedi atarasinya amasezerano, uwo ngo yaganirizwa da barwana no kumuhirika aveho bashyireho ubyumva, ariko igihe akerekana ko wabyumva yumvikana kuganira nabo, bamuganiriza bakamutuka bagashyiraho ambarigo bakagira iki, ejo bakagenda bakuraho imwe kuri imwe. Politiki yesi ni kimeze. Uzareba uyu mugabo uyoboye Syria yitwa Jolani ntibeshye wo muri HTS, yabaye muri Al-Qaeda, yamaze imyaka myinshi ari ikiheba, ari wanted, Amerika yashyizeho amafaranga, ariko uyu munsi ahamagara Trump neza akamuga ati hello my friend. Trump ati hello, how are you doing brother? Uko njye nawe naguhamagara. Ubu babaye rezomorogue, umwe ni perezida w'igihugu souverain, undi ni perezida w'igihugu souverain, ariko noneho cyo kigihangange cyane. Niho niko byagenda. Game yabihindutse. M23 yabihinduye game. Kandi wite neza ku byo Nangaa yabwiye The Telegraph, yarebwe ati Amerika yakaba iganira na the right people. The right people avuga M23. Uburyo bwa kabiri no kutamuhirika, ariko bakaresista bakavuga ati tugiye kurwana paka koze yacu yumvikana, ariko ubwo bufite risk. Burimo risk, burimo Amerika ishobora gukoresha imbaraga, ishobora gukoresha abambari, ishobora kubarisha imbwa, hari ibintu byinshi bishoboka. Agasigara kumenya ngo ese Amerika isigaye natsindwa intambara zirimo n'izidakomeye, kandi ku kintu ubona ko kigorwa na proximity, kurwanira kure cyane, nyine icyo nakita kurwanira nko muri region ziri izole, remoteness, ziri remote mu remote areas, nibyo bisigaye bigora Amerika. Hani kure yabo bizagenda bite? Amerika muri kamere yayo ntabwo twabona aho yohereza ingabo, ntabwo ushobora kubona ukuntu yohereje abo bacanshuro ba Blackwater n'abandi, ifashe ikoresheje UN, twongeye kubona FIB. Hari ibindi bishoboka, keretse hari isezerano M23 ifitanye na Amerika, nibyo maze iminsi mvuga, nzanabisubiramo n'ikindi gihe. Icyo gihe M23 nimubona M23 yanze kumva ibyo Amerika isaba ikavansa bikayigwa neza, muzizere ko ari isezerano ifitanye na Amerika. Mubyo tubwirwa n'ibiri inyuma, muzamenye ngo ibyo tubwirwa n'ibyo twerekwa bitandukanye n'ibihari. Icyo tubona kiguruka nk'inuma burya ni agaca. Kuko Ron Jackson yavuze ko n'ubundi mu butaka Amerika yifuza cyane Kongo itafite ijambo, kandi bari abantu bafite influence ushobora kujya muri uwo murongo, bakaba barabonye ko aribo bantu bakorana nabo mu buryo bwo kwizera kuruta Kinshasa iriho ubu ngubu, akaba ariho bahera batanga iryo sezerano. Uwo bazakorana nawe wese u Rwanda rubifitemo inyungu. Na Tshisekedi na Tshisekedi u Rwanda narwo rubifitemo inyungu. Yego, Tshisekedi ariko simubona bakorana by'igihe kirekire nyuma yo gusinya amasezerano. Tshisekedi mubona nk'umuntu nyuma yo gusinya amasezerano ushobora kuzahirikwa ku butegetsi, ariko atanahiritswe ku butegetsi
Tshisekedi n'ubundi nta gihe kinini afite ku butegetsi, ari muri manda simubona kandi ariko nawe urasetsa wa munyamakuru kandi ari muri gahunda yo guhindura itegeko nshinga ntabwo bishoboka. Erega hari ibintu bishoboka, hari formule zikunda mu bihugu bimwe zidashoboka ahandi. Kabila ko yabishoboye nubwo atahinduye itegeko nshinga Kabila yextendinze igihe cyo ku butegetsi yarengejeho imyaka 2 sibyo, ariko mu buryo bwo gutinza amatora Tshisekedi yayatinze bitwaje intambara, bitwaje ibindi byashoboka. Ni nkuko ejo ndi habaye amatora ntabe mu gihugu hose, mu bice byari muri bayita etat de siège, nta matora yabaye kandi amatora yarabaye mu gihugu. Ibyo byo nawe yabishobora, ariko guhindura itegeko nshinga biba bimeze ukundi. Museveni ajya ku butegetsi muri Uganda ntabwo yumvaga uburyo perezida ayobora igihugu imyaka 10, nyuma y'iyo myaka 10 akavuga ati ariko nkeneye no kuyobora indi myaka. Nyuma arangije ejo umwaka utaha 2026 Museveni azaba yujuje imyaka 40 ku butegetsi. Ni yubile agiye kugeraho ababwira ati ubundi ngiye mushaka mve ku butegetsi, ni iki kindi mwumva nabasha koko? Let's be honest, mwumva nabasha iki? Ko kuba perezida ari byo bintu byonyine nzi, nakora iki? Iyo formule Bugande yakunda ako nimba hari ahantu igoye muri Kongo iragoye. Mutari kwamaze igihe niwe mpamvu ya mbere itumye formule igoye. Ni Mobutu nyine niwe mpamvu ya mbere itumye formule igoye. Ndakubwiza ukuri ko Kongo ntabwo Tshisekedi azahindura itegeko nshinga ngo abishobore. Ibyo yakora byose bakereka mvuga ngo ndeke kuvuga ngo byose, iyi deal na Amerika ibaye wabona yahita ihindura ibintu mu kanya gato bakamusingiza nawe amenya. Ariko mvuge ngo ceteri speribas ibintu bikomeje gusa uko bisa none, nta kintu na kimwe Tshisekedi yakora cyatuma ahindura itegeko nshinga ngo bikunde. Abaturage banamwisangira muri ofisi bakamuvana. Rero ibyo bitabaye byo kurihindura ubundi se asigaje igihe kingana iki? Ntacyo. Turi muri 2025 mu kwezi kwa gatanu, umwaka umwe n'amezi 4 urashize ariko ubutegetsi manda hariya ni imyaka 5 ine, ni imyaka 5 umwe tayari n'igice ugiye gushira. Imyaka 3 n'igice irabisigaye ntabwo ari myinshi burya. Iyi 3 n'igice bishobora kuba Amerika itararangiza kubaka ibirombe neza, processing industries zitaruzura akagenda, ariko ngenda ndabona kugenda kwe bakwihutisha. They wish ko ari ibishoboka yagenda mbere yigi. Ukoresheje amashyiga 3 cyane cyane kuri aya masezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda na Amerika, ku buryo u Rwanda ruri inevitable kuba rwaba involved. Kuki Amerika nk'igihugu rutura idahitamo kuba ibikorwa byo gucukura amabuye byabera muri Kongo nk'igihugu nka Amerika? Kubaka refinery ntabwo ari ibintu byabatwara igihe kirekire, iyo refinery bakayubaka bakunguka maximum, bakexcludinga third party. Nundi ibyo navuze ntabwo bigeze babitangaza ko ariko bazabigenza, kino bivuze nk'uri gusesengura ubikwereka ko ariko bizagenda. Biba mu bwenge buke, bivuge mu buzima busanzwe, kuba uri umukire ukubaka etaje, umuturanyi wawe avirwa, ukarangiza n'amazi ukajya amena hejuru y'igisenge cy'inzu ye yari isanzwe ivu. Hari igihe ahindukira ibirahuri bya etaje yawe akabiteramo amabuye. Ariko iyo wubatse etaje yawe, umuturanyi wavirwaga ukamuha isakaro, ugakora umuyoboro mwiza, ejo amazi yawe atamusenyera, hari igihe ibisambo bigutera akaba ari ugutabara kavuza induru. U Rwanda kugira ngo projet ya Amerika ibe successful muri Kongo, ni ngombwa ko u Rwanda ruba rwishimiye presence ya Amerika hariya. Ko na Aaron Jackson yavuze ko ruhafite influence. Muri batakubeshye muri aka karere u Rwanda rufite influence, notone uri muri aka karere. Ubivuza abantu ashaka ngo ari umunyarwanda. Perezida Kagame muri iyi myaka 30 yubatse ikintu cyitwa u Rwanda runini. Gusa u Rwanda ntibwahindutse cyane, ariko yubatse ikintu cyitwa u Rwanda runini. U Rwanda ruremereye kwanza, ku rwego urushyize ku munzani bishoboka ko urushinge rw'u Rwanda muri 1994 ari kurushyira ku munzani, urushinge ntirunyeganyege kubera uburemere bw'u Rwanda, kuko u Rwanda rwatangiye kuremera. So Amerika rero u Rwanda rushobora kutayibuza kuvoma kimwe na kakana k'intama imbere ya yampyisi cya kiruru, ariko rukayitobera cyashoboka. Kandi uko gutoba no guhangana
u Rwanda rwigize igihugu kiri tayari gutobera Amerika mu karere, Amerika ikarukangisha amahembe, rushobora kubona ibihugu rwiyegamiza bikaba byafasha mu guca influence ya Amerika muri aka karere. Niyo mpamvu Amerika muri bwa buryo maze iminsi mbabwira, muri ya approche ya carotte and stick, Amerika muri ibi bice yahisemo gukoresha karoti, muri ubu buhuza yahisemo gukoresha karoti kurenza stick. Hanyuma ubwo diri y'amabuye y'agaciro niza, ntabwo twabura kudakomeza ku bihano. Bivuze ngo ibihano twabonye bifatiwe u Rwanda, ibyafatiwe Gold Refinery ya Gasabo biri kugenda nka nyombere. Ntabwo biriya byafashwe na Amerika, byafashwe na Union Européenne. Amerika nayo hari ibyo yafatiye abarimo General James Kabarebe retired, n'abantu barimo Lawrence Kanyuka, hari quelques individus zafatiwe ibyo bihano. Ntabwo ibihano bigenda umunsi umwe, ariko biragenda. Niyo mpamvu nyine Union Européenne yatangiye kuvuga kuri iki kibazo nyine, ivuga ko ikeneye gutanga umusanzu wayo mu gukemura ibi bibazo. Yabwiye abantu ngo uburyo u Rwanda ibi bihugu byaruhanye bitandukanye n'uko Ababiligi babishakaga. Niyo mpamvu banaruhanye mu buryo butarukomeretsa cyangwa se mu buryo butarubabaza cyane. Barumye bahuha. Ntabwo baruha. None se nguhe urugero, Union Européenne ihannye u Rwanda muri ubwo buryo, ariko irangije ntiyigeze ikuraho inkunga igenera ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Hari n'izindi projet Union Européenne igitera inkunga u Rwanda, ntiyahagaritse ibiganiro n'u Rwanda. Kandi iyo nkunga nubwo ifasha muri Cabo Delgado ishobora gufasha Union Européenne nyuma y'uko, none se nimba ari igifaru baguze cyo gukoresha Cabo Delgado bazagisigayo? Niba RDF babwira iti kugira ngo tujye wenda Musimba wa do player dukeneye iki gifaru kimeze gutya na gutya, bazagisigayo? Nibirangira bazagitahana. Umusirikare wa RDF wahawe misiyo yo kujya muri Cabo Delgado, hakagira icyo bamuha giturutse kuri iyo misiyo, umugore we yari asanganywe iduka ririmo miliyoni 5, akavanayo hariya 7 cyangwa 8, akamwongereramo 5 andi akayanywa igitsingi, kuko icyaka hariya kiba kimeze nabi. Nta muri circulation y'amafaranga yo mu Rwanda ntiyayongereyemo, biba bizakomeza kugira ingaruka ziri positive. Abo rero bakeneye nabo kudahombera, icyambere bafite amasezerano n'u Rwanda ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ayo masezerano bafitanye n'u Rwanda ni inyungu, igihe bazaba baganiriye ashobora kuba ari iziyumutse mu buryo bwiza. Na Congo barayasanganywe, bakeneye no kuyinensinga, nayo bazapanga. Union Européenne igomba gucungira hafi ibyo, bizavana uko intambara izarangira byavanaho ibihano, ariko ntabwo bivaho in matter of weeks. Ntabwo bivaho mu cyumweru kimwe. Hanyuma iki gitutu cyari igitutu kiremereye cyane, biranatangaje ko turi kukivuga muri past nkaho cyarangiye, gusa uko bivuga igitutu ntabwo kikiri cyinshi rwose, uko bivuga nta kibazo mbibona. Igihugu gito mu buso ubonye ko kihagazeho rwose, kiravuga mu buryo butarya indimi, kirakomeza kiravuga ubudahangarwa. Okay, kandi kubyita ubudahangarwa bwishongozi, reka nkoresha iryo jambo, bukomoka hehe ku buryo ibihugu byaterana, Ubwongereza bukavuga, Ababiligi bakavuga, Amerika igafatira ibihano ba general, ariko u Rwanda rukavuga ruti twebwe umutekano wacu ni don't touch. Niko abanyarwanda bateye, niko mbibona. Mbibona muri kamere y'abanyarwanda, kwemera kutava kwizima igihe icyo arwanira gihuye n'ukwemera kwe, mu kwemera kw'abanyarwanda. Abanyarwanda mbabonamo abantu b'abarwanyi, mbabonamo abantu biyemera, nyine kwiyemera. Sinzi igituma abantu kwiyemera babyita kube ngo kanaka ariyemera, aya bariyemera, sinzi ko bibona ariko bariyemera. Mbibonamo spirit bahawe n'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakorana nawe, yo kuvuga ngo ya nibi tubyemera gutya bimeze uku, ntabwo ari favor tuhabwa n'undi, turabirwanira. Bibona nk'ingaruka y'amateka igihugu cyanyuzemo.